Kublai pi baros ka thup kubor jungi kedan Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan menta ka singi gilong. Daki hajar tu ki samla Catholic cheka convention sari khushi marnar. Kipat ba rilung garo kim pediang ki kubor thok ka BJP pengupanra. Jur ka saja ban muja hasurok asor shillong. Ban ujor FIR ka hito yo Conrad Preston bat siaw bhalang show BJP. Tumantang ne phaj ki kubor ki makhamnya. Kaseng samla Catholic parish nongpo hakasan tari urempang kalapan hab ya kalama jo ka jingya kendo annual youth convention ka bakhandriu kabala long hasari khushi marngar ya kate ka jingya kendo jo ki khon samla ka balang Catholic la sedang hakalai tari urempang balapan kutpat hakasan tari urempang da ulung do soblei ai bor lang nong seat assistant parish priest jo ka nongpo parish Hakani ka sngi bakhadu jo kani ka convention lapan mentai ka mas bakhu de usoblei ai borlang usoblei de vasia bat kiwe pat kilung do usoblei ki balawan syakani ka convention hapdeng ki pat rungai babun ki balatu syakani ka lumpung kapang pedeng jo kani ka convention kalong ngala ban le lu de ki aka baro hautrai uba shan bor yanga lapan song nong rem na kti nublei na ka shithi upalos bakhu ki Philippi kalanong ka basaw ka khot ka bakhalai ya kabalak kran berpasat jingmut halor ketika pang do father aibor lang nong sit badu father devesia hakani ka convention bakhandriu lawan ban shem benta ban penshit penrehem dagi hajar mut ki khon samla jaga balang Catholic na ki sanpho artli ki balang shnong ki bahab hapo ki lai tli ki sub district kata nongpo marngar barka nong kharai isha artli ki rukum tre jam gamlu bat jingsa ते हाके जी जो थी आके जगह त्रे जो थी अगर स्कूल जो थी अगर जगह पुले जो थी अगर को जगह भी डन कि ब्रेकिंग ते उन्हें अने समला आ कई फिर के जिंग जो बरखा जो के जिंग जो का नुक्सा जो ने जो का तो मोर हमता जो के लालों के जिंग शा रे लदा फी क्ले जला दे फी स्तान बनले कुंबा बोर किले कमलो का बाला का ब्लड नो आउट Asurok. Nabada ka himau blay bam larkam, kan? Lada kamlo ka blood no. Kam larkam syu tang syu bread sabar bat ban yu. Kibri. Jisu abo hikai syai ni bangin sutu. Ti ko samla samhoi bayit muntaga singi. Kong ubek kena kejengkai bahawa Yesus lah ai ini. But na benda baro kisamla badia baro ki bedanang ni. Ngako ban ai fi lightly ki ba fi de ban le ban long gamlo ban long kejengsai ban tam ban poi kau kesingi sya ka hima benang nama Yesus lah ong lupa ini. Kata sin ba fi le ha iwi na ini para barida juga fi le yana. Paningkong. Na kitab jimpan pau kalau nang paningkong dekat balai ni pula gune. Suk uba pula paiba. Suk uba pula paiba. Ya kanika ya suk uba pula paiba ya kini Kristian. Ya ne kana kubur ya terlupa. Suk uba shashka. But suk kiba sumar suk utau ba pule paiba ya kena ko khobor ya thulupa basar ya ka eka bati ba sumar ya kata ka bala thonta namar ka ya kala bu kala ja Presiden ke NPP Conrad ke sangma ula berthen ya kaseng BJP kabalapan priang ki khubor lamler da kabakam try ka focus plus joga sorkar jela kum ka skim penroy ka sorkar India. Conrad ula berthen ya kaseng BJP da kabaong wat lap miet ban pen priang ki khubor thok bat khubor lamler ki pal ba ka megalia ki tebha ban bishara ki aka baro ula ong. Conrad ula keren ka ni haka jingalang patba hasnong machang pani hadalu konstituensi ban kring breu na kabenta ukertong NPP u branding e sangma. Dangshen
udor manat sangma MDC ubala rung haka BJP ulawan yeso bat ke NPP ula ong. Ukonrat ula kentu ka BJP bandam pendan kam deki but syukor ban kring breu na mar kipat ba garo kila yo bat sengok syai yanu ban kershan haka ka kenti. Ula ong ru palat arngut ka BJP kanum job palat haka ka election. Kipat ba balet ba wan hasilong nadu ka artarik kila ngat haka saja bat ka muja bala sedang kelangding ka sama election hajar pulai. Ka saja bat ka muja kandang ne hadu ka lai tarik uleber ka sengi ban thau ya ka sorkar bathamai. Ki Borsen Shahar District rengkar bar ki pulit ki don kamban kamte la kami kitu ki ba muja hagi jingle shongshit naga banta ki kertong khnang ban suklang kitu ki ba ngat haka saja haka let kawan. Wat ki ambulans nalor ba ki kit ikinong pang ki ngat haka saja ka ba jurbha namar babun ki baya muja hasurok. Uba wan hundekar Secretary Kahito ula ujor daka First Hand Information Report FIR Shau Director General of Police halor ka jingpen ken yaki an Motor Vehicle Act da Menteri Rangba ka jela ukonrat ke sangma usembut Menteri Rangba uba prestun tensong bad uba senya bahlang dahar Menteri ka sorkar jela haka santerik kilasyong sahu deki arsyaka klem da top maloy yalaki kli jongki hasor joai. Uni unoy alam kani kaseng ula ujoru Show Returning Officer West Janta Hills bat syaka Election Commission of India ban tokit bat bishare ki katkum ki kendon jaka Model Code of Conduct hakapor election. Habuye di begini haka jing ujor kani FIR de kawing al copy sa DGP berkat to complain kawai Show Returning Officer jong kajuai pat kawai siya po ka Election Commission namar ba ngila untuk kasi kamday tang kajing penkanyaan ka kondon badaki bagkisyong hagitu ki skuti Henry kadai pat kajing penkanyawat ya ka violation ya ka to permission bade haka permission taray man ka por pilai ba haka permission ki sitong ba kamday ban wet ya ka yat ya ka songsok ka songsan na ka yat kayang kali ni kipat ba surok ta hakabi ba untuk kasi kala pentot lut yen nadu gi kali kit nong pang pat ki to nang ni sikamat kan sadan hi ka jing pensai na liang ka police department nani ka transport ba pila hi ka an ka kwa hi ban tap ni kan sal juga ka baong ba ka an kam trikam na bar ba satay kan notification kam dan henry khanang ba kipat ba kin ya ya kan dia ka pang hadu menta ka state jong kami khalia habi de ka transport dan kata ka MBX kidang penteri kambe da kata ka da ka MBX jong ka central ka state namar ka state kam dan tanggawi kata ka notification ke jong ka tenang ni sekmat bangin nya syai baka sarkar kamla dan tapin nya bat ngingi scam ro la daga kan ka bor an kan le kumni to kumut ngingi la don ka jingdu jing shania na kan ka sarkar bat ngingi scam ba kumba kran hi gitu ki arngut ki minister ki barim ki baong arspa persen ngirung yong ha arspa persen ngingit scam ba kane ka an kanum le ai re gini ki pa pengkanya ka an namar ba kidi ki hespa ba ki ba gadan ka buat takadaw ngini ki pa ba ngigan tu ba kimday ban bot igan nuksa bas ni jong ki henry ka ai ka ba kila kumbang isat ong ipi nakaliang nakapor bala rigi thabi ni silang sa silang kane ka di ka jubab kin menta kile babit kum to da ka bampong helmet rengi pa ba nginum bot re igijinglong ka ba kile maki kumbang ong nadu mena nada ubam to siaw langot ngingim de bam balingin bam lang haba ki bit maki sa bit maki mangi pada nong susnong chung gejala pero leswa Uba Don Bok Harlingdo Vice President Neutrab Youth Council HYC ula ong ba hakini ki post nam balala bon ki MLA na rilum khasi bat jantia kilong tang kinong shong boss banya reki driver na lom garo amtang baki shushong ha boss kum kinong le jinglet kilong ru kinyang ko ngu jung Dr. Mukul Sangma haka sorkar Meghalaya United Alliance padukon rat ke Sangma haka sorkar Meghalaya Democratic Alliance kipat ba haka ka kenti ki khmi lenti bat ki angnut banmi ki nong yalam neutrap banya eka sorkar bathamai
ke HYC kalap menlong ka jingalang pat ba ban pen ngiu ban light jam down ka ba kinongalam jongka kilaong ba hakini kisan snem lami tang kinongalam ki ba jrong ka kular kani ka jingalang hamot pran kalong ban pen sngo tho ikipat ba ban jet ikinong mi khmat ki badon ka jingkit kle bat ki ban train ka banta karoi ka pa kipat ba Ka bos MDA mano bala kirwat stereng hato kimdai kiwe pat jan reo ya ka bos MDA lada pikin mau lanya tau buku sama ya ka bos MDA lanya tau kontrak sangla ayo ki sipau lana ki karbai got kilale hakan ka kam jumada sipau got ki waipat ki parari lane ki parado prasam ki bamapi mana ngiseni konstitusi ki shulong tang ki nong shong bos lane ki passenger tidak ada ki long tang ki nong shong bos lane ki passenger kabangalano banong lane ban penyesiem ki long take come to ki disabilities dan kebaburan undai bangakan roh kilalang ki anak ki pina hakmat jong unong kruat ya kestereng bat hakmat jong konduktor dendai parari kene kene ka por perkaya ke mobilne nakata ke jan putri ojongi hasyo bangelet haka arpnyo trek haki polling station ki jong phi bat ki jonga menong menang kuat pencajang dah kumjan ngikuat menda balala kumdo yang sering jom kita kibas kibang satau hadir jom ada election emnya do perdo persam dendai hadu kan riu tari urempang lai phuwengut ki kertong na ki sengsan hima ba bonjat ki thep kerteng ha office returning officer hanongpo hakane kasngi shi phongut ki la thep kerteng ki ba kanthop saungut na ka seng UDP kawai naka HSPDP, uway naka PDF, laingut naka BJP, pat uway ukertong shinan. Ka UDP ka pengyeng na umsning ya uba Sunshine Makri, na Mahuhati ya uba Bayahun Lang Makdo, na Nongpo ya uba Meribons Im, bat na Jirang ya uba Bathok no Mali, katba na Umroy 4 don. Ka Bharatiya Janata Party BJP na umsning ka pengyeng ya uba Durut Majau, na Mahuhati ya uba Everest Marsing, na Umroy ya uba Shanbor Ramde, katba na Jirang 4 don. Bana Nongpo dekakong Marian Maring. Ka Hill State People's Democratic Party HSPDP ka pengyeng dekakong Evelyn Kharbani na Nongpo uway na umsning. Ka People's Democratic Front PDF ka pengyeng na umroy da uba Bayay Taylang Lapang katba arngut kila dep thep kerteng hakasaw tari urempang na umsning bat Mahuhati. Naka Voice of the People's Party VPP dang pau kerteng tang uway ukertong na ko umsning constituency ubala dep thep kerteng hakasaw tari urempang. Uway pat ukertong shimet na Mahuhati ba Osbert ba Taylang Renja kat ba uway ukertong ula dep thep kerteng haka saw tarik urempang nakajirang constituency. Kumba kalong menta lai teliki parti kata ka INC ka TMC bat ke NPP kila pengyeng kertong ban yakhon na Baro San constituency. Banengkong yang ipan pau jing songo ya ulei ulai alam yang ilang Baro bangila la ban poi ha kene jaka ka office jong deputy commissioner jong Ribau district ban file ke nomination naga khandai nongpo constituency apo Ribau district we kijungi ai khulai lang gini ki rangba MDC jungi district president jungi ki khot Baro jong district bat jong nongpo circle jong ka UDP bat ka jing thmu kumbang ilayo ban Syakri hai gini san snem ki belalej ka jing thmu golong ban kentiu ya ka nongpo kononsi ya ka Ribau district ki Baro kawi ha ka bangin tristom katwala bat ingin skem pada kejing yalam kejong boleh try kenrat bat ki pajba jong gonong pok konsi ingin sa poi hau thong jong jing job bandang Syakri khamba haki por ke banwan kejing kun election wi puwe le ngilong confident bai ban job jadi ingi I bangi sania haki pajba jong gonong pok konsi ban pengchong nong rim haki kam ki bangaku Syakri berit ila persang ban trei haki ding san stem dona ke balik omtang ya gonong pok konsi ya gri boy Baro kawi bat ka jela bat ingi skem bagi pajba ke badon burom jongka nongpo nonsi kinsa ai ke jingkersan bangila ban poi sau thong jongka jingjok
ki kamni ke batmai bagi UDP kan pat jujob na nong po konstitusi agi por ke bala dep ru kila jujob MDC election la jujob ding soburom hagi por ke bala dep i mahe Dr. Didi Lepang ude MLA bola job pratli ke election but sau pus nem keti ila Syakri bat gajing Syakri gajung i kum ubriu na kamban ya kan ya gajing Syakri i kum ubriu ki pajba ki penjob na kapor sakapor ta kan ke kenti ru ngilong confident bat ngi syania ya ki pajba jong nong po kon si ba ki kam ki bangla persang bantri ban Syakri ingit scam bagi pajba ki nom ino bat ngi kerpat hiru balong ba jong gani kapor sagi pajba jong nong po kon si ban ailat biang sacisin bangin yo ban Syakri kamban bagi don ki kam ki bang lala ban pendep bat ki dang don subun ki bagi 4 lak san snem gede kapor ke balengkot tendre ingit scam bagi ni kapor ke banwan ngin la ban Syakri kamba Ki kertong ki bala tap kerteng mentaka singi kilong. Ba Dr. Jamino Mautho na nong thamai, ba Mebon Lingdo na pentor umkra, uba Bindo M Lanong na nong krem, ba Hamlet Doling na Meliam, ba Anthony Kongwang na pen Ursula, ba Sanbor Shulai na South Shillong, uba Alexander L Hek na pentor umkra, uba Met ba Lingdo na Mairang, Udipul R Marak na Rong Sakona, Urupa M Marak ba James PK Sangma na Dadengri. Badak itu ki kubor la poisha kapakut tar hadu banginde syambiang kublei shibun.